Kua hui etahi o ngā tāngata nā rātau ngā whenua i ngā tahataha o Waiapu. Etahi kaimahi o te manatū ahumatua me etahi o ngā kaimahi o te kaunihera o tūranga ki te kite i etahi o ngā rongoa kua whakamahia hei ārai atu i te horo o ngā pari i ngā tahataha o te awa o Waiapu. I takatū haere te rōpū nei ki ngā wāhi kua oti kē etahi o ngā tāngata o konei te mahi a rātau mahi, e pua wai ana ngā hua i nei. Nā Warwick Olsen raua ko Pete Kahukaka o te Waiapu Work Trust te tira nei i arahi haere ki etahi o ngā wāhi kua oti kē i a rātau te whakatū kaupapa ārai atu i te piriti o te Rotokautuku ki te ngutu awa o Waiapu puta atu ki te moana. Ko Waiapu te awa, ko Waiapu te whenua, ko Waiapu te whānau. We as part of the collective have not so much blocked or broken away from the collective, but we've chosen to deal with our homeland, which for us is going to start from this bridge all the way to the Mutuawa. Ko ngā wāhi i tirohia, ko etahi o ngā wāhi he kaha te horo o kona. Ko etahi wāhi kāre hoki i pērā rawa te kaha o te horo. Kia ki te hoki i etahi o ngā ārai kua oti a rātau te whakatū, pēnei i ngā debris dams, concrete groins, Gabian Erosion Cages, rock walls, me etahi o ngā hua o te taiao pēnei te Willow, Poplar me te Manuka. I whakamāramatia e Pete rawa ko Warwick te pūtaiao e hāngai ana ki ngā mahi kua mahia e rātau mo te whātekau tau nuku atu i roto i te rohe nei. Darylene Rogers, te reo irirangi o Ngā Tiporau.